Ministério de Obras Públicas MOP encerra programa Estrada Rural para Desenvolvimento ERFOR-SP, no inaugura edifício Recuperação Calamidade DNE-PCC. Sexta-feira, semana cota o Ministério Obras Públicas MOP halo encerramento do programa Estrada Rural para Desenvolvimento SAT-SP, no inaugura Direção Nacional das Estradas, Ponte e Controlo de Ceias. Nebehetan apoio e financiamento do governo Austrália para recuperação calamidade lorong hat fulan abril tinang ring ruaruan oloresingira. Ministro Obras Públicas Abel Piras da Silva hatete durante ne Austrália apoio liusi programa Estrada para Desenvolvimento ARFO. Maibe, no esforço para a estrada rural lahotu. As estradas nacionais. Keuniannya Makas, então a outra harus dua, lalu tu biasa tu hari ini kita cuma ini tekstur kain yang sampai kusada sama mai be itu mana sana di dalam tomak ni patut berbohong kalau kalau sama orang yang lain ni kira pada sesuatu sudah nolai dia motor rasa selalu atas ni sesuatu yang pada tomak harus ada sama untuk para ulama nak betul hal yang bahasa tapi kalau para kan dia memang Entretanto, o embaixador Austrália interino Sarge de Affaires Reha, programa ne halauti na Barakona. Governo Austrália apoio $100 Austrália, quase milhão de dólares singhat, fornece técnico para o governo Timor-Leste MOP, no mostra sai capacidade do Ministério Obras Públicas, onde maneja planeamento para a estrada rural o efetivo litang. The Australian support for ARFD has been running since 2012 for 10 years. There have been 3 phases, and the total amount of Australian support has been about 64 million Australian dollars, primarily for technical capacity building to strengthen the ability of government officials and local contractors to plan and manage the road network so it delivers the maximum efficiency and effectiveness for the rural population of Timor-Leste. karena saya itu tujuan program ini adalah durante tinan para gelaran tinan sanuri gelaran y Australia gobierno Australia fornece apoyo y osamento de $64 australianos y fornece asistencia técnica para governo Timor-Leste, Obras Públicas, mostra saya capacidade para Ministério Obras Públicas yang para usar, hati kali maneja no planeamento no implementa programa Estrada Rural o efetivo kita. Durante tinan sanolo nyelaran, suporta legalização da estrada rural quase quilômetro rihung ida. Reportagem Celestina Falo, Televisão Timor Post.